Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, utama epon guru beden kaula ajunan sehadir kesempatan malam mangken iki Kak Dinto Kiai Haji Rafi'i Irsyad, ajunan Kiai Mosleh Alif, ajunan Kiai Haji Zainal Arifin, ajunan Kiai Mukawat, ben seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning beten kaula. Juga undangan kita bersama sedekik bakal mulang kaula ajunan Kika Dinto Kiai Wahyudi Effendi, juga tak kalib Jamiah Solawat Wali Songo Muncek atau WSM, ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir kesempatan malam mangken dek kasateja ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin ajunan sateja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir ben kasokani alengki apolong asareng dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan saat semangkin ala kotoat. Semoga kaula benajunan tak cuma apolong itunya tapi sampai ke akhirat pekun epapolong dalam keadaan kenging ridho ipun Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaben salawat ben salam Kak Dinto kaula ben ajunan samuka ipek ta'bi Nabi Muhammad, kalaben syafaat Kak Dinto kaula ben ajunan samuka tak nyeting dek kapanas sa apoi neraka. Muga manter sa Kak Dinto bedenah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Para rabu sesangat badan kaula amul ja'aki al-ihtifal bi maulidin nabi. Kak Dinto nampakaki seneng ate kaula ajunan atas Kiai Rabu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu
على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه يا حبيبي يا عروس الخافقين يا حبيبي يا مؤيد يا إمام nek biyen ingat oleh kapi mun musik gendengan kok makin datang si adaan latain nagrenan nyang ku tandi perasaan kok Allahumma sholli ala Muhammad kamera pate ini kan kamera ni kebun kamera ni kepate kamera ni kak ni kamera ni ani kepate ni ke boleh pate ni kan ni kan ki pon ni ke boleh saya tembok panitia diamankan oke nah ini kamera si beban ini kamera oke cukup nih kawan cukup saya ada nih nah ini oke Allahumma sholli ala Muhammad pon nih panitia nyuon amal masjid untuk saya kita lestari masjid ibadat negeri macalana kardus kule sambil maca sholawat ngiring panitia kardus sambil saya pagi sambil maca sholawat jimin nika untuk masjid panap penyaman saya di badan negara itu ki ngiring kalak atas ngiring mentar bi Allah sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi launan ya habibi ya arusal khafiqaini ya habibi ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi
man ra'a wajhaka ya karimal walidaini hauduka safil wirduna yawman nusyuri sallallahu sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna al-isahan bisura illa ilaika wal ghamama qad wal mala sallu alaika sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mantar serta jasompengna ajunan tetilan jalan pencertunya akhirat selamat tunya akhirat ben semoga kau leben ajunan tak PPSA dari masjid mulai dari tunya sampai kau leben ajunan nyebrang siratal mustaqim pakun bisa asar kelaben masjid Allah amin Allahumma kamaan sing bekardus mi ailangan ibu dita kok mulai pabolong aki sabak plastik situng kapana bolong pah sabak ke mobil pote timur mobilnya panitia benih mobil gula-gula mari ki puro mari minta sumbangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu saya sangat badan kaula mulja aki ajunan Gusti Kanjeng Nabi gak dintai jebuaki sareng Allah dalam Al-Quran kalau benjabun Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad jaa ongku dateng kumda sampian kapi saya dateng rasulun pasera utusan min anfusikum si utusan nika min anfusikum dari jenis sesampian jadi Nabi Muhammad nika rasul si utus dak kaula ajunan min anfusikum Nabi Muhammad nika dari jenis segala benajunan maksudnya Nabi Muhammad nika manusia pada ben orang Trunojoyo nggih kolor oh kan to kolor cak Madura apa kolor bahasa Indonesia karena mun Madura kolor nika kancana sokon mon kolor bahasa Inggris nika artinya warna keng mon kolor Indonesia berarti hei masyarakat kolor Nabi Muhammad itu adalah manusia sebagaimana masyarakat kolor dan sekitarnya pada manusia min anfusikum Nabi Muhammad nika dari jenis seajunan anapa Nabi Muhammad nika manusia Ana peminta malaikat saus
Cak sekengan Nabi Muhammad ni ke dari malaikat kan nyaman dari Mekah Madinah tak usah numpak unta ngebrud apa. Tidak usah ada perang Badar, tidak usah ada perang Uhud. Orang kafir kapan nyerang apa? Mailang Nabi Muhammad pancekel di budi kapur. Kan nyaman cak malaikat Nabi Muhammad lagi. Lah kenapa kok Nabi Muhammad itu min anfusikum? Kenapa Nabi Muhammad ni kami dari kelompok sampian mi manusia? Kenapa kok bukan jin? Kenapa kok bukan malaikat? Karena tocukna Rasul ni ke untuk etente, untuk etoro. Mun Nabi Muhammad ni ke malaikat de maring kolor senoro. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Cang nak anak sekolah. Malaikat tak andi embu ben epa tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpa. Hai hui kayak gitu. Apa? India. Saya nggak ikapin biko kemarin. Ini pada ngajar molotan minta lagu India. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun Nabi Muhammad ni kapah malaikat kula benajulan tak bisa nin deder masih nin malaikat tak asaren kula ben biana asaren mayu deder masaren malaikat tak ada kula benajulan ada deder masih nin ada tak bisa berarabu jelas malaikat nikah ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nikah adalah seorang hamba yang monoton, tak toman laku salah sama sekali. Saya kelako cuma saya perintah, mun lain saya perintah tak kelako. Makanya malaikat ni ibri kelakuan sebab ekstrim kesaka. Jaga nama ijid ilmu kopur deh. Mungkar nakir, tukang tubuk nyabah aja malaikat. Mun pas holiliasin saya berarti malaikat. Bele saya glowing itu rot saya kira-kira 4 ekap tu. Apa kan andi nafsu mun holiliasin yuk. Malaikat ni kata andi nafsu, makanya ke malaikat ni kata video na antara si pote ben si jeleng, antara si glowing ben si ker-ker, antara si ratin ben si ratin. Ada mun bajana mate. Ba mun tebak ka kulay pele kelu. Yang ke kan andi nafsu mun manusia. Jadi Nabi Muhammad gak dinto pada Rabu. Manusia biasa pada ben gula ajunan, tapi bi ulama ibri penjelasan Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabbil baligh waufir ya wasi'al. Muhammadun basharun, ki Nabi Muhammad ni ka manusia biasa, walaysa kal bashari keng tak pada ben biasa na manusia biasa keng tak pada biasa na manusia, bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Umpama manusia ni pada akiban beto, makin Nabi Muhammad beto, keng beto na lain, beto yakut, ni kene 5 juta, kuda benembian, beto beli ker, muntak satrek tak beli. Belain Nabi Muhammad ni kepada Rabu, pada manusia keng, makilah pada manusia tak pada ben kuda benajunan, banyak perbedaannya. Kuda sering pada pak. Nabi Muhammad ketika ada di kandungan Sayyidatuna Aminah tak pada benreng kolor ngandung lain beda. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan tak pada benreng kolor rembi lain. Nabi Muhammad petena tak pada ben petena kula benajunan. Maka sampai pada jawaban wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ain wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u.
tak ada selera segenteng pada ben Nabi Muhammad. Genteng orang ni gak ada sebeda ben Nabi Muhammad ni kepada Rabu. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Ada orang yang lebih bagus dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni ke akhlak paling bagus. Tak toman kikiran, tak toman pegelan ni kan Nabi Muhammad. Gula benajunan. Tak bisa karena Nabi Muhammad ni ke insanul kamil, manusia sempurna, tak ada kekurangan sama sekali. Jelas gitu. Jadi makin saya diperingati bi kaula ajunan itu adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Saya tak teman beda kelerona, tak teman beda salah sama sekali. Kalaupun Nabi Muhammad pernah salah, cepon ulama salah nak dintolakar sengaja bi Allah salah untuk mulang kaula ben ajunan. Contoh Nabi Muhammad teman salah bejeng duhur. Nabi Muhammad bejeng duhur ni kedua rakaat pada Rabu. Jadi masuk ke masjid bejeng duhur 2 rakaat. Saampun Nabi Muhammad gak dintoh keluar dari masjid karena ning 2 rakaat. Yang babi sahabatnya menadil yaden. Aku sirta amna saita ya Rasulullah. Ajunan keng lakar lopan apa keng bajang ni kak yoba dadi 2 rakaat. Panapa sampian gak dinto keng lopan apa keng bajang yoba 2 rakaat. Nabi Muhammad gak dinto pas ningali ke sahabat selain, iya engkau lakar bajang ning 2 rakaat ki buru. Sahabat selain aunggu engki ya Rasul. Nabi Muhammad pah abali boleh ke dalam masjid etrosaki 2 rakaat tanpa ngulang bajang dari ada. Nih kalau kerja pun ulama sengaja bi Allah lakar pelopah untuk molang kau leben ajunan sehingga kau leben ajunan ketika bajang terkeleroh bisa nin tegak dinto. Mpian bajang Isa masuk ke dalam langkar oleh 2 rakaat turun dia baga dengan langkar salah kak kurang ning 2 akhirnya ning 2 ki buru masa kana haram mungguan empian masuk oleh ke dalam masjid bajang atau usaha beliin dia ada boleh cukup nerosaki 2 rakaat karena tapi syaratah cepon ulama nomor situng bek topesana kita abid nomor 2 udung kita petan masuk boleh makilah sampian ni kepada Rabu bektona sekecil mun mari dijeding rokok habis selencer. Oh tapi sampean wudung tak betal keng bektona abid sampai ya tisu pada. Matur sekelangkong. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cara nah Nabi Muhammad kak dintoh mulang kaula anjunan cem-macem lebet lupa sehingga ketika Nabi Muhammad nikah manusia kaula ben ajunan tentu bisa nindah. Apa sebab? Karena seekalaku bi Nabi Muhammad pada ben seekalaku bi kaula ajunan manter sateja bisa anin dalam pana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Mun labi sanin ta pada Rabu cak kobater kula ben ajunan mun labi sanin ta Nabi Muhammad nika kula ben ajunan bekal selamat. Mangkana kula ben ajunan cak sampai tak nin ta Nabi Muhammad meskipun kula ben ajunan tak bisa nin ta kapi. Mun tak bisa nin da salat tidak asarina. Nabi Muhammad ni kemudian saren miring ke kanan ngadep kiblat. Jadi mun ekolor nika aulo deja adu bara sepenting asarina aulo deja adu bara. Masalah kapan ngedabling kang kebun temur lo Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ada ke Wahyudi. Nah, ini kata Pak kasih ontong sini kita si Budi akan ke ada. Tak bisa kan? Tak bisa. Mau dari ciken lo bisa. Padahal sudah pak ada gula, keng ada ada ke Wahyudi. Ah belum bisa cek rizki bu, rizki lo bisa. Urusan rizki ini kata bisa aku tebak. Gula sudah pak je lo terus apa gini. Mentertek kelupaan apa ini oke. Hah? Abang biar jak cung langsung, anu biar tak kira nyuruh ngakan di gula bandoron. Apa? Apa? Yang jadi kisah angak, mun kuda tak perlu angak, sepenting melo. Ini nama kecil agur melo, maki angak mun tak terasa. Apa? Toman kuda pengajian ni. Nasik dari keluarga bi angak, jak dengan ngukos. Pereng ipa keluar cukup ipa keluar. Kapan kau bukan ipa keluar pah? Cik pun mana tak acara? Acara selanjutnya ceramah agama. Ada itu naki di gula. Naki nak ceramah. Ya Allah, ternyata kapan di tengah ceramah masuk ke langker, lamari itu tolong kapi bendi gula barang. Ya, makanya apa kucak nase deh ibu.
Ya mulai gula. Pada orang amang kan. Mulai aja dengan di jalan gula lapar para rabu. Abeco nggak kena berkat pengarah. Abeco tanang pani pamasok gelem berkat alhamdulillah tepak keberdas banyak letek. Allah aja aku pak. Orang lapar iko pak. Hah? Enten gula nyari ngakan ki ibu. Dekeng muni berdik ngakan boleh dekeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten, di sini kalau kita taborok, nggih? Di sini kata kita taborok. Kula ki buru acareta ibu bian. Kula ni kat ki bulan TKP dik beri. Ni katoman katamuyan dari Bondowoso. Katamuyan gula. Debak kecompok pada Rabu duhur lo atemu ban gula. Ada ente biasanya tamu ini kemun dari je. Berdepak kecompok mun lo atemu masang jadwal, masang nomor HP pleman. Ni ke Banten ada ente. Gula dapat kol 2 malam ya tak mungkin nemu ini ke kol 2 malam. Saya dengan gulan di kesibukan kia mun kol 2. Iya. Temo ni ki laku bi gula. Ki laku kan temo ni bah. Tanya ki bi gula bulan macam cek penting orang ni kerja bah teu nginep di Bondowoso. Periksa ni bi gula. Manabi masang jadwal. Punten kiai. Manabi bude kesokan nah. Anu kiai gula niat tasakkur kak kantu. Tasakkuran dak rem. Dan gula diberi ngamimpi kiai. Ketika muka usaha gula kan bingung muka usaha napa. Kiai paham mimpi ilmu mimpi rabui ajunan. Ya pakon muka tuku eka antok, ya pakon ajual nikah kiai. Ya kalau aku bi hulungku gay, alhamdulillah makin pah sukses gay, pah lancar, dan kula makin hasil. Gara-gara aturuk petunjuk ajunan seilmu mimpi, makanya kula kak kantu makin keng niat tasakkuran. Polanten kula sehasil gara-gara ibri petunjuk sampean ilmu mimpi, pah mau keluar amplop pak, tebel. Ini kapan mulai kada nih kada? Pah mau keluar amplop. Kula tak aroma sarong beri amplop nah apa jang kula punten neka bentuk terima kasih kiai neka tasakuran bulanten kula si sukses gara-gara ibri petunjuk ajunan ilmu mimpi kula tak saroma sejak kula lo teman masukan ke ilmu mimpi na orang aroma keluar amplop neka tasakuran tak ndak jadi bi kula tolak punten dah iya bi tolak polan bi kula tolak pah cetak kula masa paksa kak polan neka maksa neng kulengki. Loh kan makala pulan nikah mau datang gula makala. Loh tuan rumah yang baik itu adalah tuan rumah yang mengalah kepada tamunya karena tamu adalah raja kan deh. Neng kulengki. Cetaki gula masa. Tamu ini kau mulai kak Bondowoso gula mari nikah benar ya doa. Terbanyak ada yang mimpi ya Allah. Ki aler ki cek pelek kan kak kacang ya pada ada Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun kadung rizki aja di Bondowoso terakhir pada Rabu. Keng mun beni rizki na kak. Magi bedi ada eng mata. Lo tu rasa. Kuda teman kawan jangan lemba. Anak pemibli cukup aja mengarabek semua mata. Ikek lia aku aja. Ikek ku tak pah ngaltok cukup. Kuda sejak susana tu kok cukup ni ngaltok ke piring kiai ti gula. Celing bi gula sehari ni. Punten ternyata lo ngaltok ke piring kiai gula bunga alhamdulillah jang gula. Keng gula si keton ngaltok dem malu itu mu cukup ni. Sehari terus elang dem yang tu. Sehari gula sampai ngakan tak cukup. Cek elang cukup. Sampai mari acara ni kayak sehari cukup ni pun tak temu dem macam kok.
Ana apa ndak ka copo bae temu lemesak juga di biku. Biar mun coba lem pemulai kada biku lemare. Aduh janggulan je mun beni rezeki nak benda boleh saya kanto. Cek lemar ekeke sudah diculut ngaltut tak bisa. Saya nggak kemi ju. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wan, tadi mun diskine deki malok melo bakun. Terus gi? Lah kurang 10 menit lah. Kita nyanyi kanan. Maju duet yuk. Nah iya maju. Duet berimek mere dilmi. Nikah acara moloten benih tak oleh nyanyi keng mun molotan nikah coba nyanyi sebagai sangkut paut ben Nabi Muhammad. Mari oh mari baca solawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah Pon, ibu Lina boleh. Min anfusikum Nabi Muhammad kak dinto min anfusikum. Dari jenis kaulaban ajunan manusia biasa. Keng pun ulama betul. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi tidak sama sebagaimana biasanya manusia biasa. Keng tak pada ben biasa na manusia. Bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad bagaikan batu yakut di antara batu-batu kerikil, sehingga make pada betona nilai ya tak pada manusia na keng tak pada nilai ya. Panapa na si tak pada satu je Nabi Muhammad ni kamun penting aki ben kaula ajunan ni tak pada pada Rabu. Yang tampak secara zahir satu, Nabi Muhammad ni kabetena tera. Nabi Muhammad ni kabetena tera. Ni katera ongku pada Rabu. Nabi Muhammad dikabetena ro'om salah terak ro'om pah bade seiskal yang tak mungkin Nabi Muhammad betena terak, tak mungkin Nabi Muhammad betena ro'om, karena mun Nabi Muhammad betena terak pah betena ro'om tentu bi orang kafir mulai kini lai pate tentu mulai kini bi orang kafir ampun iblis ka ada karena itu mucak bakal tuti Rasul pada Rabu. Asyih bade situng ulama isampang di kenyamana Kiai Haji Ghazali Muhammad Fathullah. Beliau ini salah satu ulama produktif di Madura. Banyak karangan kita pada Rabu. Jadi matur ini alhamdulillah banyak ulama-ulama yang produktif. Mana di Sumeneb ada Syekh Taifur Ali Wafa. Sekitar sampai makin luar biasa banyak. Di Sampang itu ada namanya Kiai Haji Ghazali Muhammad Fathullah. Juga kita banyak luar biasa. Kiai Haji Ghazali Kak Dinto pada Rabu menanggapi komentar bahwa mun Nabi Muhammad betena tera, mun Nabi Muhammad betena ro'om bahkan mulai ini tentu bi orang kafir lai pate mulai lambe. Jawabuna Kiai Haji Ghazali punten Nabi Muhammad ni ka make betena tera make betena ro'om tak sateje orang ni ka oning ka tera ben karo om betena Nabi Muhammad. Tak usah Nabi Muhammad kula ben ajunan makin ni kan. Kula ben ajunan makin. Umpama ajunan bersengang kui minyak ro'om ajunan tak setuju orang ngiding kalau om buatin ajunan. Anapa? Orang seandi penyakit peng tak ngiding ke bunar om sampean. Betul. Meskipun sampean pakai minyak wangi, tapi kalau orang yang punya penyakit pang-pang, ngki peng ini kalau bahasa Maturan, Nabi bahasa Indonesianya pang-pang. Apa bahasa Indonesia peng apa? Pilek. Mun pilek ku tak ding sepeda motor saya andru. Oh ajo pilek. Mun elong. Oh pilek.
mun pelek sebab kepilek pon jadi ternya jadi makin Nabi Muhammad gak dinto para rabu ro'om betenah tapi tak setuju orang uning karo oma Nabi Muhammad orang-orang seatena itu kue kalaban kekufuran cepon Ki Haji Ghazali ni kata kira uning karo oma betenah ajudan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bercahayanya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ni kata ada jeng bejengna kan? Ada jeng bejengna Nabi Muhammad ni. Wala dhillullahu bal kana nura. Nah, korla apal maki allu-allu nato lo Bapak. Khalil Yasin ini sekarang kan ada jang bajangannya. Ada. Ini ngitak. Di Bunda Jain. Saya kamu masa mau nyinyir kidul. Aneh. Apa Khalil Yasin ini kami makin bedejang-bejangan ketika atap di lampu karena kulit andi tera. King mun beda tera tak kira bedejang-bejang nah. Lampu ni mun di center biambian, mun tera tak kira bedejang-bejang nah. Apa? Karena terang lampu ni kebekal ala benda ke terang selain mangkana terak selain tak bisa atiteki jeng-bejangan kasih terak ni kan. Jelas. Karena gula ada jeng-bejangan nah. Ya betul, karena gula ada terak. Dah iyalah kamu kita ngakan. Karena gula ni kata ada terak, maka gula ni kepan itu terak, metu jeng bejangan karena gula ada terak sealaban ke terak selain. Jelas. Maka sampai dia buaki kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya rasul. Atfataya jiratal ya uhailal judi wal karami mun badaromai tempati ajunan pastera kapi tak petengan mun oreng songkan isanda ajunan pas langsung beres tak asakean ya Rasul. Atfataya jiratal ya uhailal judi wal karami. Nabi Muhammad ni kebetulan tera. Sering saya ceritakan ketika Sayyidatuna Aisyah ajai kalampi seng malam cerum megekar, cerum ni ka isari tak pangki. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam, cerum sekeni kak dinto para rabu, padeng gara-gara terang betulan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padeng Kanjeng Nabi Muhammad al-wail thumma al-wail liman lam yanzur ila wajhi yaumal qiyamah. Ya Humaira, celaka. Sapa abai budan nang hari kiamat saya tak ngetelak kapat dengatang muah. Sementara selera Gusti Kanjeng Nabi setera bisa matera peteng aroma para rabu. Tetimun sampai mahsyar beda orang saya tak ningali dak selera Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu wailun tsummal wail liman lam yanzur ila wajhi. Orang saya tak ningali dak selera Kanjeng Nabi ang hari kiamat ni termasuk orang celaka. Manter tak tepak kauda ajunan satu jasa hadir manter ki ningalna selera Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Salah tera perlu na Kanjeng Nabi gak dinto ro'ob wa kafful mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Mun sampai perlu na Kanjeng Nabi ni kecekak dia ke astana sahabat mun karo tuluari ro'om ni kepekun cekak perlu na Kanjeng Nabi ni kah cekak pada bi perlu na laki na sambian niku cekak
keng bau na lain mun cekang dia keng lain bau ro'om luar biasa minyaang pakala bau ro'omah betin Gusti Kanjeng Nabi terang na basaos kala de katerang betin ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben Nabi Muhammad kak dinto genteng tade seh bisa nanti kegenteng na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana wa ajmalu min kalam taraqattu ain tak kira bedetengal si bisa ningali genteng si genteng kak dinto alebi ide genteng Gusti Kanjeng Nabi pasera saos ben Nabi Yusuf ni kasabaru dari gentengan Nabi Muhammad mun genteng ni kepada ben bulan cepon ulama andaikan ketampanan itu diibaratkan bulan maka disiba seba dua saparu situngan di gentengan Nabi Muhammad di katibi saparu situngah itu okil saparu edeng sesaparu gentengan Nabi Yusuf sesaparu si babaan gentengan orang satunya mulai Nabi Adam sampai hari kiamat termasuk gentengan Khulil Yasin ngaku pada barjaji cak gula gentengan tak kira barjaji cak gula bailo barjaji Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu sesangkat batan kaula mulja'aki Nabi Yusuf ni kegenteng ibu bunda Nabi Muhammad keng cuma Nabi Yusuf ni kana kerjati makanya ketika ring bini ningali Nabi Yusuf sambih nyeksek apel lopot tepat kata dengan ni kata ikhlas sambih gak debu ma hadza basyara in hadza illa malakun karim hari bani manusia ni malaikat bre padahal Nabi Muhammad lebih genteng keng Nabi Muhammad ni kalau nak kerjati cepon ulama Nabi Muhammad ni kalau nak kerjati keng apolong ben saya asaus tak toman kala mun Nabi Muhammad apolong ben secuba cuma gentengan titik sehingga secuba tak todus apolong ben Nabi Muhammad mun Nabi Muhammad apolong ben sekoning koningan Nabi Muhammad titik mun apolong ben sepote potian Nabi Muhammad titik mun apolong ben serenjeng renjengan Nabi Muhammad titik mun apolong ben segenteng gentengan Nabi Muhammad titik apolong ben secek guan tengah gentengan Nabi Muhammad titik pokong persis Khulil Yasin dah apolong ben saya apa kula apolong ben saya pandaan gula didi apolong ben saya celengan gula didi apolong ben saya coba manter kalaben acara mangken kaula ben ajunan tetiya wasilah bisa ningali selera Gusti Kanjeng Nabi para rabu amin mun tak bisa fil yaqadhah mun tak bisa dalam keadaan ngiding manter ningalna fil manam manter ki takdir amimpe atum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin umpama punten manter nang ari kiamat efek ta'bi Nabi Muhammad kalaban syafaatah amin mangkana ten kula madepa Nabi Muhammad nika manusia biasa manusia biasa makle kula benajunan bisa nuro lalampanna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma asolat fardoh tapi Nabi Muhammad kak dinto asolat sunnat pasera saya ngakoh cinta ke Nabi Muhammad tapi tak ngalakoni panapa saya kelakon Nabi Muhammad tebuna Imam Hatim Al-Asam kak dinto tak kira terima para rabu jadi percuma makai ngucap saya cinta saya senang ada muhabbah yang sangat besar di hati saya keng kaula benajunan tak norok dalam pada Gusti Kanjeng Nabi perhatikan Nabi Muhammad kak dinto beni cuma asolat fardoh tapi asolat sunnat saya rasa ngaku cinta ke Nabi Muhammad kotu asolat Nabi Muhammad kak dinto mun malam cek persis reng kolor nih kak agemi mari nanti dung boleh tahu tuh Nabi Muhammad ni ka atahajud bahkan seben malam kau leben ajunan saya aku cinta ke Nabi Muhammad kau tu atahajud ten kulah madepak umpama tak bisa atahajud ben malam cek sampai tak atahajud sekali mun tak bisa ben malam pola bisa seminggu sekalian mun tak bisa seminggu sekalian sebulan sekalian mun tak bisa setahun sekalian pasaan merena asal cek tedung auto pah bejem tak bisa setahun sekalian mati boy tahajud setahun sekalian tak bisa baca saran itu Nabi Muhammad nikah hatta tawarramat qadama sampai kalau mampaan ni kebere gak bisa tahajud mak bisa Nabi Muhammad ni kemun ngimamin paling enteng orang di dalam solat keng ketika abu jeng ketibi paling abi te orang di dalam solat mun ngimamin enteng keng mun abu jeng ketibi abid
Mangkana sampai bero maca surat Ali Imran, maca surat Al-Baqarah. Ketika ruku abid, asujud abid, mangkana tege bero. Kolor bero maca saya baca inna lillahi. Jadi mah beda inna mah bero. Mun tak kita pelecok. Cak Siti Aisyah ni sampai protes kan Nabi Muhammad, ya Rasul. Dan kula saya terus asarin ben ajunan nakin ada tek giliran raja-raja selain. Kapan depak ke giliran ten kula ben beni pah tedung. Pah bojeng kan semalam. Sampai kan dah jamin swarga tu na banyak bojeng malam. Jawab Nabi Muhammad, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Humaira. Kalau kita seneng ya mun sengko asyukur da Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengko seh abojeng justru sebagai syukur pulang engkau nak jamin masuk surga bi Allah Subhanahu wa taala. Karena Siti Aisyah gadin toraji sebaling anum sebaling ngode kan paling manja nang riwayat. Tur kadang pan Nabi Muhammad apa jeung tahajud ganggu bi Siti Aisyah ni kan. Pan apa jeung tahajud Siti Aisyah pah gentang ya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad alir set etrosaki be jeung bengki je iman nak koko untuk paga khulil yasin. Mulai ke Roma kula kol 2 malam apa jeung hajat pah ni bini agentangi bawa na kula deui. Ada rugo ngolosot ke baba kula. Da ada ngata tahajud tetina tahanyut maren. Hahaha. Teti serak seh ngaku cinta keng mun tak norok bunte pada Rabu pengakuan cinta ni kata terima. Makanya cabun ulama wala taghtar bi qauli may yaqulu al mar'u ma'a man ahabbi ghairi an tattabi. Janganlah sampean tertipu dengan ungkapan setiap seseorang akan bersama orang yang dicintai. Kalau tidak mengikuti dia tidak akan bersama dengan orang yang dicintai. Mengatakan cinta itu gampang, tetapi cinta tidak hanya butuh kata-kata, tetapi cinta butuh pembuktian yang nyata. Jelas. Tak usahakan Nabi Muhammad kek laki pun nelpon ke sampean. Oh my dear, I love you. You love me. You and me lap-lapan. Makilang aku lebur de remah, keng mun tak gelem minta. Cak je pada aja le. Reng laki je melengkapi. Reng laki je melengkapi, reng laki je nakal kapi. Kecuali kula. Kau makilang ngocak lebur, mbian mumbereng lagi buntil bunan cak bahare pot sambian. Apa nak boleh kena reng sambian? Sejak makilang kena orang nelpon pahilajen ni. Mun lagi na orang cak lajen niu. Mbian pakra ruwa mun sinil pun tepak lagi na orang ro. Lek baras bilang kok sekilo. Pada iya. Mak lek cak mbian nil pun lah padang lagi na orang lek baras. Ih kamu lama. Aku kangen tuh. Kocak kebele jelak ngala ember ka andi bini andi anak ki buntil bunan kak kok maki andi anak le acelak sambil akacah ngala odeng ilum pedeh mun melak pedeng imata king mun medem bede iyate jawab bimbian sapora kak melekengan ke pasar lempong pamole na libet tetian tak nyaman andi lagi ngampong penarin ate dentean aku pak korban yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas. Napa dah boleh kan Nabi Muhammad? Kamu di manusia ini kalau mungkin ngucap cinta ke mun tidak bukti tak bisa pada tu pada Rabu. Tak bisa. Mangkana saya ngaku cinta kan Nabi Muhammad. Sekala ben cinta ni kebekali toro maka kula benajunan ko tungalak ko banapa saya kelakuan Nabi Muhammad. Mangkana Nabi Muhammad ni min anfusikum dari jenis sesampian beni malaikat beni jin. Anapa mi manusia kia? Mak le bisa etoro Nabi Muhammad mun asolat ngangkui siwak. Kuna benajunan mun asolat tak asiwak mun tak andi kaju arok ngangkui pungkan acem tak apa-apa dia tak apa-apa bikulli khosanin jang kita fikir sepenting bareng kasar bareng gera tak apa-apa tak andi kajum bian ngangkui sorban tak apa-apa ngangkui lengan kalam pilok napa sepenting niat asiwak kan niat atenah niat ittiba di Rasulillah pada beja ngah senikan mun bini ngangkui ruku dadi mun ruku napa te oleh 2 hari pah akelir deh kula teman mangki masjid ngangkui sarung ngoreng senika tak apa-apa, maki siwak kang kuy sarung tak apa-apa. Cuman mun tempo na mancing pah sarung ay pag atas. Takok siwak si ibaba nganyol keluar tuh. Jorok norok tak tahu kakiyo. Mangkana ajunan setro apulong ben Nabi Muhammad gen mangken tore kaniat mun asarinah. Mbian ketika asarin aulu deje miring ke kanan kaniat dan
kula keng niat ittiba li Rasulillah, keng niat ngalaku apa-apa dalam panah Gusti Kanjeng Nabi. Sampean asolat asiwak kaniat keng niat ittiba li Rasulillah. Ketika ada Nabi Muhammad ni kan kuwi telo giriki. Keng jepon ulama benipah empian kutu telo giriki iya. Karena saya bi Nabi Muhammad ni karoti ben korma, mangkana telo giriki. Kolor saya dengan merongki. Aku telo giriki, salah ku tak mare. Ya mun ngan merongki pamireng pateleng piring apa ero pagemet. Tidak ada macam ada norok Kanjeng Nabi. Mun tak tege lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang. Bunyi pah tege tak ning nyabu dah yo. Ni kan norok Kanjeng Nabi nyaman. Man terbiasa nindah para rabu. Amin. Man terbiasa nindah. Amin. Man terbiasa ngalakoh. Amin. Sehingga ketika ampun bisa nindah, maka kau leben ajunan ni ampun apuk tiaki perasaan cinta berlibur kau leben ajunan mun bisa apuk tiaki cek ko beter bekal efek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat bingkingan. Amin Allahumma. Demikian yang bisa kami sampaikan. Abu jam yuk. Terus. Sampai koltung siap. Sampai koltung siap. Siap tujuh sampai koltung. Siap ada tek pokol situng. Dan tek koltung aku mau lihat ada bu. Kim pian 5 menit depak ke bungkona. Kulenya ku tak 3 jam setengah di kantor penggala. Mun siang nakin 4 jam kule. Mak pleman di kantor 11. Depak setengah telok ke rumah. Setengah telok. Mar mun pahpun malam dia tok bila tangan anak sandi ale. On, sekali ditus bisa beda pak. Orang berlebih nanya on sekolah. Semoga bisa terbangkit. Oh, ku malam terbangkit boleh. Korang keh dek remayo. Engki, mari nak tambahi sareng nikah. Nih, si gedeng nih. Nikah tretan. Keng lain pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.